Pozitivni utisci su mogućnost da organizujem vrijeme učenja kada meni odgovara, da koristim dodatnu literaturu i internet, zato što se u online nastavi često koriste prezentacije eseji koje mi daju slobodu da izrazim stečeno znanje kako god želim. U školi je mnogo lakše zbog tog direktnog kontakta s nastavnicima i mnogo bolje može da se nauči. Ova online škola je mnogo bolja za nešto da se više savlada naučeno nego za učenje novog. Što se tiče odgovora đaka, zadovoljna sam. Svi su izvršavali svoje radne obaveze na vrijeme, slali mailove, slali prezentacije, odgovore na zadate teme. Kao loše bih izdvojila to, na primjer, što nisu sva djeca imala pristup internetu i tehnologiji, ili, na primjer, to što nemaju sva djeca obrazovane roditelje. I onda kada bi djeci bilo nešto nejasno, roditelji nisu bili u mogućnosti da djeci objasne. Znam iz priča, iz razgovora sa nekim ljudima koji su nižeg socijalnog statusa da su zaista imali jako puno problema sa obrazovanjem djece u ovom periodu. Djeca nisu mogla da savlađuju gradivo i to je najčešće bila propušteno polugodište. Dobro je to što smo uprkos pandemiji uspjeli da završimo godinu i savladamo gradivo, a loše je to što nam je svima falilo društva i to što smo previše vremena provodili pred računarima i televizorima. Mane jeste da nastavnici radi velike domaće, a prednosti su zato što ne trebamo da idemo fizički u školu. I uvek sam kasnila sa doručkom zato što imam puno da radim.